Bakunzi bacu nanone twongeye kubasuhuza. Iyi ni Serious Maker Entertainment yitwa kwa muri kiganiro nitwa Serious Maker. Uyu munsi tukubwira inkuru icukumbuye cyangwa se ukuri kose ku mateka y'inkuru y'amashamazi amisi acicikana ku nkuru ya Jesca wamizwe n'ifi ya Orca. Iyi ngiyi n'ifi ijya kumera nka dolphine. Nanone igira ubugome bwa shark. Ariko aya makuru amaze imisi acicikana ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, X, TikTok, Twitter yahindutse X ndetse TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. No kuvuga ngo iyi nkuru ya Jesca wishwe na Orca killer wall ni ikinyoma harose dore kuri kubiye muri ibi ngibi kubera ko nabihamya byaciwe mu itangazamakuru. Kuvuga ngo icyo amakuru avuga mu minsi yashize video zasakaye ku mbuga nka TikTok, X na Facebook avuga ko Jesca uyu nguyu yari umutoza wa Orca. Iyi Orca rero ni ifi yo mu bwoko bwa Orca ndetse aya mafi ajya kumera nka dolphine ariko yatewe cyane na Orca ndetse akaba yanapfa nyuma yuko ihuriro ry'abantu ry'ishyano ryari ryabaye bari baje mu gitaramo kureba iyo myereko. Ubundi turahera ku mateka avuga ko uyu nguyu Jesca uyu nguyu yari umukobwa uri singo ntabwo yari mariye kubera ko nyina yajyaga amubwira umukobwa rero wavuye muri ibyo byo gutoza amafi kuko yari kazi ke. Yavugaga yuko ubuzima bwe inshuti agira ari amafi ya Orca ndetse akaba n'umutima we n'urukundo rwe yikundira amafi ya Orca, akaba yitoreza ayo mafi atazigira ashaka umugabo ahubwo azakomeza kubana nayo mafi ya Orca, akomeza yatoza kugira ngo bazajye bajya mu myereko. Hari na Sara baterana nabo bakaza kureba iyo myereko y'ukuntu Jesca ajya mu myereko niyo fi ya Orca kubera ko izi fi za Orca ni ifi zijya kuzigira ubwenge bw'isi cyane. Ni ukuvuga ngo izi fi za Orca uko Jesca yazikoreshaga imyitozo zafataga vuba ndetse n'imibande yazo zabashaga kumwumva bitewe n'ukuntu zamwumvaga bitewe n'ukuntu yazitozaga bakajya mu myereko bigatuma yinjiza amafaranga menshi. Yahise afata umwanzuro wo kutazashaka umugabo. Rero ni inkuru imaze imisi icicikana ku mbuga nkoranyambaga yuko iyi fi ya Orca yaje kuba yarya ndetse ikangiza ikaba yakwica uyu nguyu Jesca. Aya mashusho ashobora kugezeho urebe kuri YouTube, urebe kuri TikTok, urebe kuri X ndetse urebe no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Kandi iyi nkuru ikaba yaragiye itangazwa cyane mu gihe igitaramo cyari kirimo kuba hateranye abantu benshi cyane baje kureba imyereko ya irifi ndetse ya Orca ndetse na Jesca aho byaje gutangazwa n'ikinyamakuru cya New York, icyo bita New York Post ndetse na The Times of India ndetse na Economic Times. Aya mashusho rero yemejwe na AI generated bivuze ko byakozwe muri mudasobwa atari ukuri. Nta muntu witwa Jesca cyangwa se ikigo cyitwa Pacific Blue Marine Park byigeze bibaho mu buzima kuva kera n'ubu ntakiriho gusa gishobora kuzabaho. Aya mashusho yaje gutunganywa na AI cyangwa se twakita artificial intelligence byaje gutangazwa. Ni ukuvuga ngo inkuru icukumbuye ku makuru ya nyayo nta kinyamakuru cyiza kigeze gitangaza ko inkuru yabayeho ari Jesca na wabayeho ndetse na iyi fi ya Orca imeze ijya kumera nka shark. Gusa iyi fi yo ubuzima bwayo igira ubugome bujya kumera nka shark ndetse ijya gutera nka dolphine. Iyi fi ya Orca ukuntu iteyeyo ubundi iyi ni imikino isanzwe ikinwa birazwi, ahubwo amakuru acukumbuye kuri iyi mikino isanzwe ikinwa niyo twareba. Gusa icyo twihutiraho turashinga gusobanura no kumenya inkuru icukumbuye ku mateka ya Jesca ndetse n'ifi ya Orca. Ni ukuvuga ngo ibindi bisobanuro by'ubusesenguzi byavuze ko amajwi muri video afite imiterere ya AI cyangwa se artificial intelligent flight tone pose zidasanzwe. Ni ukuvuga ngo n'ibindi byerekana ko ibyo bintu byose birimo bavugwa ari ibinyoma ndetse bitigeze binabaho. Inzego zifite ububasha n'abanyamakuru n'abashakashatsi bo kuri internet fact checkers bose bahuye mu kuba barahuye ariko bose babuze gihamya cyangwa se inyandiko zemeza ko uwo muntu yigeze kubaho ahari hose mu buzima bwashize cyangwa se ibyo byabaye koko ari ukuri. The Times of India, The Sun, Hindustan Times, India Today ndetse na Economic Times byose ni ibinyamakuru byateranye ariko byabuze gihamya ndetse inyandiko zigaragaza ko uyu muntu Jesca yabayeho ndetse na irifi yatozaga irifi. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize habonetse umunyamakuru yari yambaye ikote k'umukara ndetse n'agapira k'umweru imbere ariko yicaye inyuma ye muri hari screen iri kugaragaza iyi myereko yabagaho hagati ya Jesca ndetse n'ifi rya Orca. Ese waba wibaza ko hari ibirego by'ukuri byarabayeho mu bihe byashize? Yego, hari byabayemo mu rwego rwo kuba ari byo. Mu mateka abo bantu bazwi nka Dawn Brancheau ndetse umutoza wa CEO wa Orlando yishwe na Orca yitwa muri Gashyantare 2010 yakurikiwe kandi mu nyandiko n'amashusho kandi yatejeje impaka zikomeye cyane mu mibereho y'izwi nk'inyamaswa mu bucuruzi. The Sun ndetse na Economic Times, Wikipedia plus one ibinyamakuru byabasha gutangaza inkuru. Amateka ni yonyine ayaba azwi ku bantu babarishwe n'irifi rya Orca. Kuvuga ngo Alexis Martine uyu nguyu n'umutoza wa Lolo Parque Tournevis Espagne yishwe na Orca yitwa Keto mu kuboza 2019. Amakuru asa kuri The Economic Times ndetse na Wikipedia. Hari bita Credible uyu nguyu yishwe na Orca hamwe n'izindi 1991 ubwo yabaga muri Swaziland of the Pacific Canada. Amakuru asa kuri The Economic Times ndetse na Wikipedia. Aya nganya amakuru y'ukuri azwi yizewe ndetse afite ibihamya afite n'inyandiko neza mu mateka y'ibigaragara. Ibihe n'ingingo bikwiye kwitonderwa. Jesca uyu nguyu niyigeze abaho mu buzima bwashize kandi nta n'igikorwa na kimwe kigeze kibaho gihari. Ni ikinyoma cyakozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence kugira ngo kibe gisa n'ikinyoma cyabayeho. New York Post izi nizo nkuru ushobora gusangaho ndetse na The Times of India ndetse na Economic Times www.ndtv.com ndetse na India Today. Ni ingenzi cyane kwitondera no gukarishya ubushobozi igihe wumva cyangwa ubona inkuru nk'izi mu mbuga nkoranyambaga kuko ikoranabuhanga rishobora guhindura amashusho n'amajwi asa neza cyane no kuri. Inkuru wayisa kuri The New York Post ndetse na The Times of India na The Economic of Times. Mwanzuro mu Kinyarwanda cyangwa se wagiye ugaragara mu nyamakuru ndetse n'amashusho yagiye acicikanya. Ikinyoma cyakozwe na mudasobwa cyangwa se AI Horax AI niyo yakoze ikinyoma cyo kugaragaza inkuru ya Jesca uwo bita bigaragara ko yaba aramasho amazi misacikara ku mbuga nkoranyambaga ko yaramizwe n'ifi kuko aho byahereye bavuga ko ikiganiro ikirori cyangwa se igitaramo cyari bategereje kuza kureba imyereko ya Jesca ndetse na n'ifi ya Orca. Imyereko ari isanzwe iba ubwo Jesca arimo amanuka mu mazi yamanutse mu mazi ngeramo kwiterera agiye kugeramo yafi yaramusharamuyeho gatoya hanyuma amaraso arava. Rero kubera ubugome bw'irifi yo gutera nka dolphine ariko nanone ikagira ubugome bwa shark rero zibonye amafi iyo zibonye amaraso gatoya zitagira uburibwe zigahita zitangira kurya wa muntu zirengagije ubucuti bwari bafitanye zigahita zita ubwenge.
kuvuga ngo nta gihamya nta muntu ndetse nta n'ikigo ndetse nta n'ikinyamakuru cyavuze ko habayeho ibintu ko byabayeho bya nyabyo, naho inkuru ishushanyijeho ko byabayeho mu mateka. Ni ukuvuga ngo n'abanyamwuga nka Dawn Brancheau ndetse na abanga nibo bonyine amateka yabo azwi bariwe n'ifi ya Orca, ariko si uwo witwa Jesca ahubwo amateka agaragaza ko bita Dawn Brancheau ndetse na ni ingenzi gusoma amakuru yizewe mbere yo kuyemeza cyangwa se mbere yo kuyemera no kuyasangiza abandi bagenzi bawe. Rero twari kumwe muri kiganiro niko YouTube channel yacu ni Entertainment. Niba cyangwa kuri YouTube yacu kora subscribe nazo fungura inzogera utwiyongera, kandi niba kunze iyi video niba yukanda like nayo usangize inshuti yawe. Dore mu bintu by'utaha. Ciao ciao.